Da li postoji nešto prijatnije, zdravije, zabavnije od izleta u šumu sa prijateljima po lepom danu? Ne, ne, rekli bi svi iz ove male skupine prijatelja koja uživa šetajući se kroz prirodu. Šuštanje lišća, poj ptica, žubor potočića i svež vazduh prosto čine da se svi osete gladnima. A, evo i prigodnog mesta za užinu. Pored šumskog potočića, u senci razgranate krošnje veselog drveta. Idealno mesto za obrok. Zlatni zraci sunca, miris poljskog cveća, zujanje 100 veverica koje lete unaokolo svih mi šumskih izletišta, pa veverice ne zuje. Barem ja to nikada nisam čuo. Opet sa savremenim genetskim istraživanjima sve je moguće. Možda se upravo radi o komarcima. Kao što reče, idealno mesto za obrok. Upravo tako. To su komarci, insekti dvokrilci iz familije Kulicide. Familije koja obuhvata 3500 vrsta. Poznati su kao prenosioci mnogobrojnih zaraznih bolesti, poput žute groznice, malarije, filarijaze, zika virusa, virusa zapadnog Nila. Kada nas komarac ubode, u našu krv ispušta aktivne supstance koje sprečavaju zgrušavanje krvi, zbog čega nas koža nakon uboda svrbi. Na isti način unosi se uzročnik bolesti. Oni su najsmrtonosnija životinjska vrsta na svetu i nema nam spasa. Samo sekund. Možda nije sve izgubljeno. Trenutak dok prelistam svoje enciklopedijsko pamćenje. Rasprostranjeni su po celom svetu i nema ih na Islandu. Deco, bežite na Island! A šta je s tobom, momče? Zašto ne bežiš u paničnom strahu put slikovitog vulkanskog ostrva na krajnjem severu naše planete? Pa to je lavanda. To nema nikakvog smisla. Da bi se ljudski rod zaštitio od komaraca, zapravo ženki komaraca koje se hrane krvlju kako bi mogle da legu jaja, iz jaja se razviju larve, a kasnije i čaure iz kojih izlete odrasle jedinke, čovečanstvo ne može da se osloni samo na lavandu. Pošto se komarci razmnožavaju u vodi, potrebno je sprečiti nastanak legla komaraca u svojoj okolini. Moramo razvijati metode kontrolisanog uvođenja neplodnih mužijaka u populaciju komaraca. Tu su i fotonske ograde, ribe koje se hrane larvama komaraca, tu je i intenzivno zaprašivanje iz vazduha i sa zemlje, a ti se praviš pametan i tvrdiš da te komarci ne napadaju samo zahvaljujući lavandi. Priznaješ da to nije tako, zato što koristiš i bosiljak i beli luk. Ma to ne može biti dovoljno. Ne skroz, ali pomaže. To tvrdi jedna krvopija. Ja sam mužjak komarca i ne sišem krv. Dovoljan mi je nektar. To nisi spomenuo i pored tog enciklopedijskog znanja. Ako nas ne želite u vašoj neposrednoj blizini, onda nam nemojte stvarati uslove za naša legla. Zato treba da redovno uklanjate otpad u kojem se može zadržati voda. Gume, limenke, kante. Stavljajte zaštitne mreže. Redovno kosite travu. A zar mi komarci treba da vas učimo? Mogao si reći da smo i mi komarci deo prirode. Da ljudi treba da znaju koja su naša staništa. Kad smo aktivni, kako da se zaštite od nas, a ne da unište čitavu prirodu hemikalijama, dok bezuspešno pokušavaju da nas iskorene. Eto toliko. Zdravo. Da bi se uživalo u prirodi, moramo ju bolje upoznati. Kako bismo izbegli komarce, najbolje bi bilo da koristimo sredstva koja ih odbijaju. Po mogućnosti prirodna i izbegavamo boravak u prirodi tokom perioda njihove najveće aktivnosti. U svitanje i u sumrak. Komarci nas pronalaze na osnovu ugljen dioksida koji izdišemo, na osnovu mlečne kiseline koju sadrži ljudski znoj. Uz svo znanje koje posjedujemo, u prirodi može biti mesta i za komarca i za čoveka.